kodwa kukhulumako khulume noma kuba ngala utawugcina uthi uyathi uthi angithi uthi angithi nalo umunye umzalwane akwagijima umzalwane lapha so bathi ngibathengile kunento wathi kwagijima kumuntu omdzala wathi umuntu omdzala ukhuluma ukuthi ukhuluma kwesina kuyaphila sokuthi akenjalo basa siyambona ngani nonke bacela sibashilo Easter sakhona cala ngalesini sitema white prayer ngalesina vele kusuke ethuba so hambe kahle kanjalo basalani sele babikile ngasisinolwazi ukuphatha phathekile sisamhlola ngidincingo cha utaba right basalani phathekile nje utaba right sicela simthandazele nekuthi lo memetela ukhohlwe kusho singemcilo yokuthi yakhona dikhona umcibelo dikhona nje kuba nema sessions ngala ngabona bo cala ngakuthuba umcibelo nakusihlebe khona leyo uma ke after church bacela ukuthi bantu bathi khosolo kancane basale uyabacela make bayathi ibona ukuthi badawo khuluma ngani nekuthi ke bazalwane on Friday lokutaka nokusihambele kahle siyafisa kuba ne communion sikhona ukuhlanganyela sonke izibhedlela senkosi sikhumbule ukufa kwaJesu and so on bazalwane nakumbile lapha khona bameme khona ushumayela khona kamanzi ngiko nje amikho bazalwane siyabonga kakhulu bacela lethu kozo tethulela as usual abantu bafundisa batawufika bafike basikhonde kanjalo nami ngayizishela inyela nyamalale kodwa ndabe ngikhona amen ngiyacela ke bacela ukuthi singele namhlanje encwadzini ye-10 Acts 10 of Apostles isahluko sika-9 10 of Apostles isahluko 9 sitaqala kufunda nangapostoli verse 19 sigcine lapha yabo that one in 70 of Apostolic chapter number 9 verse number 19 emva kokudla waphinze waqina futhi Sawula wahlala nabafundi emalanga lambalwa eDamaseko masinyane waqala ukushumayela emasinagogeni ngaJesu athi uyindvodzana yaNkulunkulu bonke labamuva bamangala babutana kodwa bathi akusiyo yini lendvodza lebeyibulala bonke labapita libito eJerusalema khona kathi nje ayiketi lapha njengenjongo yekubopha ibamlise kubapristi labakhulu yini kodwa Sawula waqhubeka ukushumayela ngemandla wawadzinza nemaJuda labehlala eDamaseko abakhombisa lokusebalela ukuthi Jesu unguKristu emva kwamalanga lamanyenti emaJuda ahlangana enkaniso lekubulala kodwa Sawula weva ngalelo suku lapho ukuthi bamlinza imini nebusuku emagedeni elidolobha kuze bambulale kodwa balandzeli bakhe Sawula bamthatha ebusuku bamehlisa ngelibhalisikidi elubonzeni lwedolobha Sawula waya eJerusalema watama ukuhlanganisa nebafundzi kodwa azange bamkholwe ukuthi abesamfunzi kodwa bamesaba noko Barnabasi wamsitha ukuthi amthathe abise kubapostoli wafika wabachazela ukuthi Sawula wayibona kanjani inkosi endleleni nekuthi inkosi yakhuluma naye wabatshela futhi nekuthi Sawula washumayela kanjani ngesibindi ngelibito laJesu eDamaseko ngawo-ke Sawula wahlanganyela kanye nabo behla benyuka lelidolobha lonke laseJerusalema bashumayela ngesibindi ngelibito lenkosi wakhuluma waphikisana nemaJuda labekhuluma isiGreki
kodwa befuna umbulala. Wathi bazalwane nabakhanza Timo time kanje bamthatha Sawule bamyisa eKesariya bamthumela eTarsus. Ngakho-ke libandla kulo lonke laseJudiya laseGalile naleseSamariya laba lesikhathi sekuthula, lakhiwa lakhula ngebunyenti ngekusipha ngumoya longcwele, liphila impilo yekwesaba inkosi. Amen. Ngiyethemba kuyevakala. Ngifuna namhlabazana kuhlephula lapha malathi Barnabas wakukholwa ubufakazi baSawule. Barnabas wakukholwa ubufakazi babani baSawule. And dinentinto letisinazifunza ngato eBhayibhelini bazalwane tisimangalisa kakhulu. Kepha sibona ukuthi sikhona uNkulunkulu iBhayibheli lithi there is nothing impossible kuNkulunkulu. Konke uNkulunkulu unjani uyendele. Amen. Cishe liningi lethu nalabahambile ku-Sunday school nalabake babakhona esonweni for some time bayathi ukuthi impilo yaSawule ngaphambi kokuba aphenduke benjani. Kwakumuntu lobazalwane lebekanizona emangasana awazizona emaKristu awenda njani awazizona emaKristu akafuni bakuba. Ngiyacabanga ukuthi bekasinoma adla cabanga emakholwa ngathi kuyafuna ukugonyela ukuyenyanya awazizona emaKristu bani abakholwa. Lezi iBhayibheli kwakulomunye naye lo waniketa imvume naye wangcevela wavuma ukuthi Stefane vele akeliwe njani akabulawa. Stefane wangakethu wabeka nje a very very powerful testimony of Jesus Christ, and this man was one of those who approved the killing of Stephen. And lithi wayefuthelana futhalana nofunza verse 1 afuthelana angathi ngathina futha nje afuna ukubulala abafundi benkosi kangangoba bekasinakaye emasinoke waya ebapriest wawucela incwadi ukuthi bamnike imvume le-official kusinaka bathola esinagogeni bahlangene abaphuthule abathathe ayobabulala noma ababophe. Msawule inkhona bangcwele. Lithi leBhayibheli nakunjani ababophe nabathola bami ayinawo eJerusalem ababoshiwe ngoba afuna ukukhetha ngale ndzaba yami bazalwane yebuKristu. Sawule awenyanya amaKristu. Lithi kwamuntu omunye futhi aphinde futhi lomunye lomfakazi ngoba bebathi impahla zabo kwamuntu omunye ufakazi nabo labakhona babeka impahla zabo kuwela ababula Stefane bathi khuluma manje abajikela babuya ngasetona afuna kumeka sure ukuthi Stefane wena njani na uyafa. Liqala lakhe linye kwekuthi ungumKristu leni ngoba mina njengaSawule I hate umuntu okuthiwa umKristu ngiyamsonda umuntu ongumKristu. iBhayibheli lithi bazalwane lo muntu lona liyambeka iBhayibheli lithi ngoba uzete liyambeka nje ukuthi waye umuntu vele lona inhliziyo lenjani na lembi akukhumbule na nasikhuluma ngaSawule asikhulumi ngemvokadala nje sikhuluma ngomuntu la lebekafunzile umuntu waspenda isikhathi afunzela kube kunamuhla ngasitawuse mhlambe kade ama degrees afunzela itheology afunzela umthetho ngaphansi kwemuntu namhlanje singathi ngumprofessor kuthiwa uGamaliel afunzela umthetho awati in and out umthetho ngeke beka connected kuba priest nyawubazana lo abe connected kuba priest umthetho awati alanze khona incwadi kuba priest entelo wanalo afunze ngaphansi kwaGamaliel awati umthetho from A to Z ngeke umtshele ngaMoses ngeke umtshele ngalutho nje about God's law lo muntu owendaje
Angazi umthetho ukuthi bese umkhulu kanjani ugeja njani lo lemva nakafundisa Moses ngoba Moses akasho ukuthi yasinyanye sebenjani sibenjani angathi wabamgeja njani lo mthetho. Kepha sikhuluma ngemuntu lapha abazalwane lebekawathi umthetho kaNkulunkulu. In other words umuntu lebekalathi yena kaNkulunkulu afundiswe lona kuze ushoyela ukuthi ngafunza phansi kwegama leli ngesineke. But look at him now. Uneshithiyo lembi nya. Kwesithiyo kulala nya. Uncwadi kulala nya. He hates abantu abapita igama laNkulunkulu so much nya. Abantu abapita igama laJehova so much. Ubanyanya ngalezi ufuna babulala. Uyababulala vele uyababopha. Ufuna ukuqima ngale nto axexe ngayo. Ngikholwa bathu. Akuqali ke bazalwane akusikusha ukuthi umuntu akwadi konke ukukholwa in and out atalwe esontweni ahambe Sunday school into bonke lo myaqala umfundisi benjani in and out akuqala namhla ukuthi umuntu abe njalo kodwa abe ngale ababhuqalisana ngayo ayakhe lento kahle kodwa abhuqalisana akuqala umdla yinto leyayikhona sendulo layishayibona uSaul kwabita ukuthi Jesu asebenze tikhwele sebenze yini tikhwele ngoba udebe ngamkhwele bakambambele asebenze tikhwele kwa Jesu amthatha amjike phansi Jesu ngakho yabona ngoba miracle yakhe wathumela lo wathumela Jesu umbani whatever wamjikela phansi wawungeke umkhona ngalenye indlela ufuna kumjikele phansi kahle ukukhuluma nokufa because the man was educated afunzile athi anima connection lase people akule level akungeke umthinze kwakumuntu lo untouchable kwathi ukuthi Jesu amjike phansi nakamjika phansi lapha phansi kodwa ufuna kusonzela kubo kodwa njana bamthatha abalabona isibindi sakakhondo lo muntu namanje bamthatha bamixa kubo Ananias lapha kule njalo beli umpriest lapha bamleka khona wasekhuluma ngomuntu wesuku wathi kuye lo Ananias ngoba bambeke kwenza ukuthi Ananias hamba lestrategy lesithilo sosijani sikhonza utawukhanza indoda iyathandaza kama nayo uSaul amboyithandaza ukuthi uyibone ihle Ananias kubeka khoma nemuntu bekadathi angiyila wathi ngoba khoma nomuntu wasenkosini ngkhona ngeke ngiwena ngayo wala uNkulunkulu Ananias wathi njani angiyila ngeke ngikhona wathi uNkulunkulu uzophiza wathi ngithi hamba uyothandaza indoda leya lapha igama la uSaul iyathandaza ukuthi ibone impilo ihle wagcina Ananias basana ayile wamthandazela waphinza wabona ngoba bazalana ngitshela mhlawumbe nakwathi kunemandla egameni lakho. There is power in your name. Legama lakho lingakuvalela iminyaka. Legama lakho lingakuvalela iminyaka. Namu futhi ukuthi nje uSaul wathi angini lo muntu uyankulunkulu bese kuyinkulu omthandazi la usabone uphethe into enkulu wathi ujamba uSaul angini. The mere mention of the name Saul was angini kwafuthi iminyaka kwasanti wathi angini kodwa umuntu kanti awusilokho ngamanye ukulala ngini noma kusemsebenzini ngamanye umqoshi angifuni ukufaka ukufa ngoba umqoshi ngeke ekhaya bathi bakhuluma uNkulunkulu wathi ayi the power of your name ligama lakho lingavela iminyama lekonletimo ungathola ukuthi abafazi uthole ukuhluphela impilo yakho yonke banayo abantu impendulo bakhona abantu abangakusika bakhona abantu abaphethe impendulo yakho bathi ngeke bakusike because of your name. Your name is very important. Ligama lakho uthi ngubani ligama lakho lalihle ungasonke umuntu wakubona kanye nemuntu athi ngeke bani benje ngeke athathe the last thing lanayo asithe wena because of your name. What in ayiswe ukuthi ukukhuluma uNkulunkulu nyabona wayaqhaqhathela khala tiyembe lemeka ukuthi uNkulunkulu angiye umnikela ngami ungeke umhlatshelo uthi angiye kuSaul ukhohlweni uNkulunkulu uSaul bekabulala abantu abakholwako namhla uNkulunkulu
uyanginikela because of the name of Saul. Ligama lakho ngiyakuvayela inyama liphezulu vele inyama lale ngiyakuvayela inyama kuphela imisebenzi ekhishitwe nje abantu ngiqede ngawo bangicabanga lo ngathi uhluphekile nawe uhluphekile wathi akahlupheki behla banema uhluphekile bani unani lo siyazi loyo ligama lakho kodwa ikhona ngingathinte abathi nebantu lebo ungathi ku community ukuthi bayamnaka umuntu bayambona ngoba abantu bakubona bakubukele bakutshela bathi mase babona bayabona bakutshela ubona sekuvele into lethile le challenge lo name bese uyabona ukuthi banani ngawe nyangiphasabana waye Ananias othandazela ke wabona lo msabane kahle ke wasiyaqala ke naye yasebenza lapho wasiyaqala uyashumayela ke yashumayela uyabona ngesikhathi hour ngafika ngesikhathi hour lapha sengathi uNkulunkulu beke isearcher spiritual searcher kanalela babiyathi sengathi uNkulunkulu beke spiritual searcher just lapha akhipha into lapho akhipha into lapha lapha afakela okunye akhipha into afakela okunye akhipha into afakela okunye spiritual searcher ngesikhathi asisama phasi lapha le phele khawuthi tikhathi tijeke yabutseni alele phasi izulu beliseja la kuyefaka indodana kuwe mbukela savukile udavuka nje ufana ifakazi yashumaya what the difference so ufana njani manje uyashumaya base kubeka impembe bajuda uyashumaya iBhayibheli uthi amajuda abefuna kwenda njani na umbulala bafuna kuphindisela because of the atrocities that were indeed asesekahle afuna amajuda umbulala bakhutha umoya ukuphindisela umoya waSathane uphilela lokho bazalwane nikhwalo ke kodwa nabo wende wonke lamajuda amgabada wonke umuntu ashayisa malana ngasho Ananias umfundisi ngiyabona wasekela aqedele inkonzo le wathi ngiyabona umbulala washika Ananias obile emuva bathi khona umzalwane ngoba sadala bafana abanjani na kulimzalwane a man of God leyasebenza nabo Peter leyasebenza nabo John leyasebenza nabo bonke Jacob yasebenza nabo ligama lakho Barnabas then botane nakaqala igama lethi Christians yaqala Antioch igama le wakhona Barnabas la nguye lo ayaqala yoni counseling yoshumayela yofundisa eAntioch balazile mfana baapostoli isikwaqala lapho ukuthi abakholwa kuthiwe nemaKristu Barnabas the seasoned man of God wabona inyivo what's happening I can see change Lord mina kulombulo ngibona la inguko lemle ishobo ngiyayikholwa ngibona imbazalwane labasi ngesilungu i-change uyibona ngani wena Barnabas umuntu asalele phasi sangaqala ukusebenza asangaqala ukuthona no there is that uniqueness with the show ngiyabona uNkulunkulu ngempela uqinisile vele uhlangene naJesu ngayimbona sengiyamva nje ukukhuluma ngiyambona sesimo sakhe ngiyasibona ukuthi uhlangene naJesu lo kusho a seasoned man of God and umuntu lokathi kwasakhona e15 lokho ngaBarnabas uthi ngibona inguquko la kulenza wamthatha yena yedwa sibuya la kimi lazela mina emva kwami uyakubona ngoba bazalwane ayikho lengizende ngeke kusebenza uthi ungathi wena uhlangene naJesu kodwa kungabi khona inguquko lebakhona kuwe ngemanga uyasiyela wahlangana naJesu nje impela kuba khona i-change lebakhona inguquko thide awunanza ukudala ngubani awunanza ukuthi babuya manje lemadodana nabo bani awunanza bathi futhi ukhokho wakho njani wahlangana naJesu nje bazalwane kuba khona inguquko
awuyenzaba ukuthi ukhona kanani unjani ustrong kanani wahlangana na Jesu bakhona a change. What Barnabas there is a unique change ngiyibona kumuntu. Noma akhuluma nasimbona the soberness ngiyibona everything ngiyibona ungaye lo muntu lo. Ngibona I change. Ngiyamthatha sana. Satha Barnabas bahamba neMajuda ukafika kumbulala wasuka khona Barnabas lapha phakathi kwalabantu naye. Wathi ngibona inguquko kulo muntu nami lo. I believe testimony. That I'm sure yakholwa. Amen. Ngenhlanhla lembi yabasaba. Inguquko ayisashinele masonto. Siwathi ngiyonjani. Ngoba abantu banemali akuyenza bona ngendaba. Noma ngasithembu noma maloya esonto la athi uthanda imisa bathi nya. Akuyenza lo ngoba lesonto sime ngaba besibani ba. It changes ayisakhulunye masonto enyalo. Now the gifts, the activities of the church. Could you prophesy, could do this, could do this, but in who was a change? The letter live again, Bazalwan. Aisakhulunya nyalo. Kupha umbani, usina prime minister sonto thina, sibusekele basibafaka sebalo, sibusekele thina, sina minister kithi, wasabaqima, Never activities esonto ekuthe lesonto awusanaba ukufika ngokulithini. Kuhlangana na Jesu kupita inguquko. We must see change. Siyabonga ukuthi siyabonga ukuthi usile ngathi inguquko. Sibona. Ngithetha kwasesibini lapho ngiyathetha. We don't know, maybe we're the last prophets, who knows? Because Jesus coming back. Maybe we're the last prophets. Nobody knows. But first time gosh. Sisi ngosa sababu ni mtu basi ninayoona. Sasa furaha ya mshimani. Amen. Sababu na wale wenye basi. Washinja from kuba imboza kuba umuntu bazalwane lekwele inzondo lamangasabo leleke bamba washinja wayimboza linekuthula imboza njana nyamati ukhanzi ngezisombelisa satibonga ngawo nendaba Phambi kwamanje. Bazalwane bakho bakhohlwa singibani. Uneshantsi lapha basibehla babazali bajalo. Uneshantsi. Sisibonile sihamba. Attend ama conference lamanye lathi. Attend imihlangano. Ukhanze umhlangano wasemphakathi. Ongqondo kakhulu lekathela umhlangano wemadoda lakho lawo. Ukhathi athende umhlangano wasemphakathi ngoba kuyahlekwa lapho kuhlekwe unyomane kahle kuhlekwe hayi yaba nzangajaye lapha kuhlekwe hamba emhlanganweni elemikhulu abantu abakholwa toku futhi banjani what tense uma ngakhunjula uNkulunkulu lo mhlangano kunuka sakanti ngo bafike labantu ababingelana babuyele emva sakhulumisana kwenza bale ukufika abantwana bafati bakho bazalwane live again must bring change. Paul why violent ayemhlonzwa akabi ayizona siyasuthuka funeka kulala abantu ababulala vele ingadi but hlangana Jesu obekhona washintsha kube imboza nje oba imboza ekuthula. Man of peace. Hallelujah. Barnabas wakukholwa lomfakazi babana bakhe. Mina manje usikhuluma uyakholwa usizwe uyakholwa ngempela manje. Asihambise waserewind cassette. Rewind cassette. Gcine wena. Bakhowe ngempela hlangana Jesu. Bayibona ngo noma yosokholwa sokwenza. So bakakhulu.
ngakade ilanga imphasini ngathi kwathi iqiniso sometimes can be poisonous because lokwendawo ufuna kuphisa iqiniso lathi lokwendawo awuthengi ulwa neqiniso lathi. That's why sometimes if you know the truth ngasebenzisi kahle itakulimanda kakhulu ngoba itakunishuta kakhulu ngahlubuka ayubuye ngoseni because of the truth that you know. So waba indodza yekuthula washintsha kubonana naJesu washintsha ngathi ngakho igama lethu ngithi washintsha. Haleluya. Yini bazalwane? Kumnandi bakhona bevangeli. Amjalo bazalwane. Kumnandi bona njani? Basevangeli ukhona. Haleluya. Barnabas sengathi ligama lakhe wafuta. He lived up to his name. Wafuta igama lakhe Barnabas. Ngoba igama Barnabas lisho indvodzana yenduduzo angithi. Indvodzana yenduduzo, son of consolation. Indvodzana futhi yenguthatho, son of encouragement. Ligama lithi Barnabas lisho lo. Waphakama kunebani namhla kuthiwa ngidawubekisa amagama angabekisa amagama ngoba ngathi ngibekisa ngalapho bese ukhanda ukuthi nese kuhamba kahle but ligama labanye abalandzeli igama labo alandzeli dinithu siyabonga mfowethu fulani ngabantu bashayeli lapho umuntu abafundisi bashayeli ayindajali la siyabonga waphakama enqe igama layo ngoNkulunkulu wazobona kuhle ukuthi angigqobe lo kube nguye lo lotawufundisa ngithithelwa kamoya lo lendlela sinjema utaba ngena lo siyamba Paula la so Paula asakhuluma ngeruthaba kamisi sithelo sikamoya siphuma kuye lesikhamba msemuntu washintsha kuma kathando ukhuluma ukuthula ukhuluma ngekulunga ukhuluma ngabumnene ukhuluma ngabo self control ukhuluma ngawo konke lokho uNkulunkulu wabona kuhle ukuthi ushintshile ngiyadibeka letinto tami kuye ngoba unjani ushintshile wakala lokhanjana Sawula uqoleka to forgive njengaJesu nakathi Jesu afunza kuMateyu 5 akhuluma ngekuthi yathi sithelana enjani waqala wena njani bazalwane awuyingoza le kakhulu la incwadi njani bathi bonke ukuthi eJerusalem bakhona ibantu bafana ibathi bonke labantu ifaba bonke ingo lesinje Christ inyanya bathi la washintsha uNkulunkulu amfundisa ukuthi afunze to forgive. Haleluya. Amen. Ukhumbule phela ukuthi nakabeka fast bakuthi ngashaka 3 ngetindu. Ngaphinze ngagotshwa kanye nematshe. Ngaletithi hluphe kulatibalabo letinyeni 2 Corinthians chapter 11 letinyeni hluphe kuhluphe yo kodwa bonke labantu lawo ayizange sibafunze bawo. Why ushintshe inguquko lento alevangeli bese ashintshe. Haleluya. Anjana ashintshe. Waqala bazalwane mthanza letithatha nje wasentibali. Wafunza futhi lo muntu lona washintsha wafunza ne manner of speech. Nithina khuluma akukhuluma uthisha bakho uthisha wafunza nokwenye yini kuba ne-manner of speech washintsha waba nendlela yokukhuluma kodwa bangifaka phela naso kunaJesu bazalwane uyashintsha kube nendlela yokukhuluma ukukhuluma into lenkulu eBhayibhelini lenkulu abantu ngathi kwenqato ngetinto yini ngoba ngisho umhlaba lezulu konke kwadalwa manje ukukhuluma into enkulu
watenda ukukhuluma. Ukukhuluma yikho kule labanye balala bakhona kwanamhla indzawo lebuhlungu indzawo yaqala ukukhuluma. Wafunza Pawulo imena yokukhuluma. Amenza abamdala ukuthi kwasoka sikhethi lasidalwa ukhona ketha usifuna kudalwa ngisilwe mina. Ufuna kudalwa umuntu ofunzile mina ukuthi lokho ketha sikhathi sidele nje. Kepaso naso utelo yebe challenge one yekwamukela Jesu. Utafika memukela Jesu bese kuyashintsha. Awufunzisi ukukhuluma. Ngiyathi kule nabo ukuthi nesitume wena abantu bamnyanya bandabe abakhanza ukubingelele wena mhlawumbe vele konke afuna ukulunga kahle konke uyakuthini lo kunye kwawo ufuna ukuhlala phansi ucheck amsilo ucheck ukuthi ngikhuluma njani nabantu nabo ukucheck phela ucheck ngikhuluma njani nabantu ngoba lo mnyingo bazalwane from A to Z noma ngabe kuncane kangakanani sikwati kahle ngami nangawe wati kahle konke lokunye ngeke nikudiscuss nebantu but you know yourself. You know yourself. Livangeli fike likwende kushintshe. Labantu bajabule ukuthi abasali ngasafuta gogo konke katshelana kwasangadza abukhelele la gogo konke katshelana gogo wama ayajathiswa kuloko lokho. Livangeli kwenda kushintshe. Ili imene yokukhuluma ya Saula ya Paula yashintsha kwaqala ukuthi bazalwane bathandikana. Wakala khuluma kahle badressa kahle bazalwane labangwe wakala badressa kahle ushintshe man of speech isibulele mabandla ilimatile kakhulu balilonza labanye bazalwane because of you indlela yokukhuluma balilonza. You have divided the family. Even at work, you are a problem because of your manner of speech. We are called upon our shade. Ngaba kuhlungu kakhulu kuphela emsebenzini uyohleka kakhulu nguwe uqabanisa abantu emsebenzini. It's you. Because umuntu uyashelela abashidi. The manner of speech. Sebenzela ukukhuluma umgoye sibekhuluma. Wakhulunya thini kwadaleka thini. Khuluyini. Akhulume nje kumuntu welelini. Wasinika nahlawo manje ukukhuluma. Siyathanda sikhulume kwendeke thini. Nikona ke. Nisiye ivangeli bazalwane. Likwenda ushintshe. Saul lamshintsha ivangeli kwakuyimuntu. Nyathandaza Jesu angakuyi noma kungaseko wathi family le bazishintshe abantu basebashintshe abantu angashintshe ngesonto phela ngesonto manje sonke lonke umuntu nokwenza ifaka ethayini ngeke noma ngibona kanjani sifaka ethayini ngifuna hambe kahle ngeke bazalwane kodwa nje akashintshe next akashintshe lo muntu akashintshe ngiyibe family otholile utholile kulenza abantu bakhe kuyo nangabe umuntu akhona ngene njani ngawe bangathini ngawe they know you say no nyalo siyakhona unesondo lakho livangeli lendeni. Saul alivangeli yamshintsha. Hallelujah. Lamina njani bazalwane? La transforma character ya. Lokunjalo ba character. Character hlanganisa konke ngawe. Character. Bazalwane. Ukuhlala sokuvela kakhuluma ngamzali bathi ukuthi character lo muntu lo. Yebo? Ukuthi character lo muntu character lo muntu. Basho umzalwane. Nyayi ukuthi karati hambe ngilamu kola mthandazi Nkosi sithe na sithe Nkosi umuntu sithe la hamba khona namkhuluma nabantu
ngiphile nabantu ababona ukuthi ngumuntu oshintshile, ngumuntu okholwayo, ngumuntu osizisiwe, ngumuntu wahlangana noJesu njengaSawula. Character. Uyajabula ngoba sangisokufa. Bathi bantu bemsana lo uyajabula ngoba sangisokufa. Bonke. Sangisokufa. Azathi umuntu ngingqono mina lenginjani. Engakho. Nawubuka wena lo kuyabe into akugqoke sonke na wena athi lo nabezulu nje utawungena lo nami ngingena lizulu nami ngikhuluma ngakulo lo asomnika vulo asofuna ngikhulumisa nomyakakhe nomnjani umkhandle nje anakuthi ngomkhandle kwelike anifanga the dance in our characters. Yet, says, semukele Jesu. Jesu amaphethuke lemuntu wena bekhona imbazana i-change. Hallelujah. Kube khona i-change. Kubona umuntu unaJesu lo. NjengoSawuli i-change yabakhona yabatransform neshintsho yakhe lekhathi yashintsha. Kaya ngakho Jeremiah uthi inhliziyo yomlinde ngubani onjani siloma yakhe noma loma yakhe loma yakhe noma loma yakhe noma loma yakhe noma loma yakhe nabazali beshibayo kwantresa Jeremiah wakhuluma ngenhliziyo bazalathi inhliziyo yomlinde yimpi. New Testament baphawula ke manje ukuthi ehlitweni yomuntu kunanani bayakusho boMark bayakusho Matthew makuthola eBhayibhelini kubo Mark 7:21 yaye ku25 ukuthi inhliziyo yomuntu inani phakathi uyathi inhliziyo yomuntu i-creator na yathenda umuntu lalela ngitshela inhliziyo yomuntu bazalwa iBhayibheli nathi yimpi. That's the inner part yomuntu right. Kodwa lalela umuntu is the spirit. Umuntu unemoya. Umuntu unamoya, umuntu wakwena spirit. Umuntu flesh and the soul. Umuntu mthatha kanjani amunye. Noma ungafihla ukuthini isithi yakho kubi. Lalela kwentekako uthwala lo moya the spirit. Lo munye ngathi kwabuka nje akukhuluma ngoba athi imizwa akaza kume nawo lo munye ukhuluma nje lo munye ukhuluma awalunga noma ngona TV sometimes ngo yabona lo munye walunga umuntu ne the spirit ungasho namathi brother Mjeni very good people pray my God also umzila ihlombo kodwa lo moya inhliziyo lebhle ekhathi lenjinini lekhathi kuwe emuntwini bakho kubi lekhathi uyaphumela emhlweni uphumela esimaya setendisa uphumele la usotha khona uphumele yonke into konke lokutendisa kuquke kuvele endweni lekhathi ngoba ufune moya futhi angakusho kahle ukhuluma kahle zakhona mfowethu kahle kumele lo mzimba ngambongele lapho njani uyawe everything no umuntu lo ukahle ikhathi umuntu lokholwayo bazalwane uyashintsha livangeli lamshintsha Sawula bekamubi from inside out wasenkulunkulu uyamsebenzisa ngoba abone ukuthi the man ushintshile wathi ngiyawuthuma yena aphinda akhulume lokule bakhambele nabo abatshele ukusandula ukuthi njani abatshele ngemswana ukuthi njani abatshele ngoba ushintshile umhlaba is still waiting so lo umhlaba wenze lemakristu atawuvela athi sikhona sishintshile umama wakini so ulinze umlando ambona ashintshile hayi le mpilo yento zayangithinta ngasaba Going towards the humble and going towards the violence, but what humble.
bahamba abazane nawo umoya uthinte bahamba akusiwe ukuthi awusonukile nakubona noma isibuya ngifuna ukukhoreka ukuthi bahamba yini nakukhuluma ngabahamba thobe akukhulumi ukuthi uyiqinisa Progress inside. Progress in life. Noma ngahleli. Noma ngende mathola ukuthi ngoba into yathi kumele ngiyajima. Noma ngende mathola ukuthi one can still sense the spirit of humbleness from that particular person because umoya lo wemethe lo suka ngaphakathi. Now shaya igama kuyevakathi vele ikhathi. Kuspirit lesithinte ufana nomakwati noma ngathi kwathi utawuva le enga ikhamba lekhathi uva ukuthi kunemoya ukhamba lekhathi uthobe kasi more than gestures. It's more than the physical uthobe yakala ingozi abayizwa abayinto ingozi lekusawula yasiyashintsha yaba ngihamba lethobeleni yasuka emameni yabayingozi leqiniso nangabe ke bazalwane ni yakhola ngishaqe ngisebutele ndiya kanjani nditebena ngishathi ngithi yashintsha khona shintsha bonke umuntu bashintsha basebabili bathole Jesu. Hallelujah. Let's get Bible amfundzela kwa verse 9 verse 21 mfowethu. Awasise 21 ukuthi stop kahle basikhuluma ngayizaba ukuthi wathi kube nathole Jesu washintsha kuloba ngisawu esikwatiko kwase washintsha nje igama. 21 thina verse 9. Chapter 9 verse 21. Yes. Bonke labamuva babangana babutana bodwana bathi akusiyo into endvodza lebeyibulala bonke lababika lelibito eJerusalem. Khona kanzi nje ayeketi lapha ngenjongo yekubabopha ibamikise kubapristi labakhulu. Inguquko ke bazalwane kuba yinto noma ngawuthi inguquko lengozale yabonwa noma ngakubani. Ayizange ngelimiti angithi ayizange ngelimiti kuthi ngakufundile ke bazalwane ngicela kusho ukuthi mina ngiyangathi phela kwenza oke mina bengisawula ngiyangathi ngivele kulolu khale ngwacha ngiyinto yakulala ngakhona ngithi nami ngiyongitshela ukuthi ngiyashumayela wemvakala yonke lenzawo wemvakala ngoba le change lenguquko yakala ngalapho le but close to him mayibona kwase kuvuselana ngayo lenzaba yonke indzawo kuvuselana ngayo lenzaba yomntwana ngoba i-change igama lawo le wonke umuntu wayibona akusiyakuthamba amathisho amaqale ngawo akhuluma wonke umuntu wati ukuthi Sawula sewushintshile akusasiyo Sawula lobulala abantu no ushintshile in the area he was known ukuthi njani ushintshile bonke lamatiko bati ukuthi sewushintshile kunento bathi kuyenzekile lesivela bathi yenzekile bathi kwawo ngoba njani bakhuluma iphimbo esibili ushintshile sicayisa umkhabata nathi ushintshile. That is our gospel bazalwane yamshintsha umuntu. Hallelujah. Khumbula ngiyelanga iBhayibheli kuthiwa bebelusi nje esigameni kanti abesigama lesi bazalwane kwakuyingozi ehluphekile nje enjani na iBhayibheli sethi ithi mayingozi ithi mayibathunene ithi sengene kwathi manje ithi mayisenyuka nyazi ngoba tawushakuphi usenesiphothele yabo ishayini wengozi ithi mayisenyuka yonke indzawo seyememeka yonke into kwenye nje konke nje wasiyaqhamuka nje simayela nabafundi bakhe bahamba ngaleyo ndlela nakaqhamuka la emadimona kalaqala ashayi ungasitophe esiyaqala ukuthi usithathe longena usitshele sambe sikuphethe ngulubele esikhethe ngulubeni
owesithuko Jesu wafethe isona njalo wathi khona phuma yani khona gijima dingulube damngenelwa kahle abakhubeka Jesu neministry yakhe ngiyabona khona wendiwa lapho abamnakekela abafundi whatever lokunye asitshela ukuthi kwendekani kodwa la belusi ebalusetinfu leyo ngethi dingulube ichurch nasona dingulube angithi kuleyo nzawo kuthi wabeda umuntu nabasahamba labamkhaza umuntu bamkhaza lo one embed angithi ashed asamukile babona ukuthi kukhona lokwendekile kulo muntu ngeke bazalwane uhlangana Jesu kungabe inguquko kwendeke manje ukuthi niphela ngoba abantu abafa labangakuniki lutho imimoya lobhilivela kuyona lengekho bathi phela uhlala ngabo nje abantu abasogweni kanzeni bayahluphekela ukumamkela Jesu nje bazalwane kukhona itshe lendekayo bamkhanda said for the first time in empilweni yakhe yonke I said I'm bad asamukile ngiyacabanga bafu bambikile nakavuma ngiyacabanga ngamathi bamuntu human being my feelings bathi bamvusele engcenye nabantu bathi bababona bathi bamvusele nje evakhuluma nebantu sohlele esigabeni yakhola ngezikhulumi abanye abantu athi buka naye ukuthi buya sembethe namhlanje yakhola ngezikhulumi ukhaswa yini mfowethu na ngenguko kwasibona wembethe for the first time wambe wenze mahlazi anguni yokwenzawo agijima thune yokwenzawo amaboni inkonde ingekho konke kungekho for years kwathi khamba inkosi emakhosi yaba ngaleyo ndlela bazalwane a great change twakhuluma ngalokwenzawo okay kule nto ngeke uyamana Jesu kungabikho inguquko lebakhona ngeke usuka mafiko usukuhlela eminyango leso noma la fastele ngokwajana njengana ngumsele sokuthi mabhethi la mafastele mafastele sokuthi nzawa kadbenele mafastele bakufa lokupokela abanyana ehle mwana yakhe bapokela bayibona ngizombe nje zomina phansi kwathi bahlangana nembaho basaba Jesu read the Bible from Genesis to Revelation ngeke usamashisi ngeke once you remain like that for years uphela ukuhlupa kusesopeni uhluphe wena because you know yonke into esonto wathi bonke bafundise wathi makhosishini wathi yonke into wathi wena wasidakala zayo zokushintsha uhluphe lesenzela kwathi unafaka babebana komiti uhluphe isonto lemanzi aliza kwambe noma sangasa shintshe lokwele sonto lo wathi into inkonzo akazama all the experience the Christ he never changed wafika Christ kwa kona inguquko lenjela haleluya niko na mtu you know nyama besanga sekerashi besanga sekopi erashi laba khuluma ngobathi hashi lingakhuluma about power and freedom ngemandla nangenkululeko and endurance lehashi bese into lehashi besengase and Bible is still national lehashi ngoba lehashi kahle kuhambe tulo awuhambi phansi but yonke into national bese amasekerashi amen sengiyasigcineni bazalwane nithi livangeli lethu kubantu livangeli lenguquko livangelani futhi kukhulu yabona i-divine church inguquko vela kukhombi ifihla ayifihla kahle kukhombi ifihla lomnye tishe Bible ngoba sithophela nje inzatshana ukhuluma umfana wamoya akholelwa umfana elimini ukuthi lapho basambaye ingcwele
umuntu uyabo ukuthi khulina inkingi umfana lona wayithwala enza bayithola khona kangisona isonvela khona tikinti ngavumeli khona wathi ngosina mpaphatha amandla kwengcwele somewhere awuke esonvela asala lo mfana lento ukuna kuyashmela tinto kuyatinga la kumfana akaqala ukukhuluma klinje lokuthi memete hallelujah Jesus Lord hallelujah umfana phela ongena kwa charismatic leso unyonyo beelta yebuwe sorry kasabalo kwentiwa bembo tsane elta ihlala phansi ngoba elta phela sikeso webo atumfana titendiwe tinto umfana kusise akhumule ekhaya akumbe ekhaya asimayise ngani ngoba le ngiyivuthi angisatena njani akakuba asofana hallelujah hallelujah yes it is what we abona mfuna ukuthi ngikuphindula saselika la leyo inkubo levela kuNkulunkulu ayifihlakali ngeke ngizifihle into ngoba it is miraculous kuba into lemaliso you cannot control a miracle you can't control a miracle ngoba yakimiracle uyaphele kanjani you cannot control a miracle it change then lesibhekeni kanje you cannot control it Best numbers are like one is about one runway. Machines. We are going to this period. Look at what's what's done. My better over to go to say, when are we in my better is but I'm not better. When young comes, what is not what's the moon? New best. Asma concreto quanto aí. O pai da gente no fundo, vamos dizer o pé. Eu não sei. Mas what is this? In now o about it. Am I something that? Anakjak masuk means ni. Ya. Ubengaran tu son pergi dekat ke. Ubengaran fatah son pergi dekat. Ini betul son pergi dekat. Mana itu student sah? Patunan sahaja. There's just nothing. Awak lucu. Awak tak sunai. Na awak sunai jangan wega. Awak tak suai ingin. Jangan mana. You know, I go in the was I don't go business my life. Jangan tengok. Dentro di letto di famiglia sono scintille dentro non si vede questo è un profeta in yende lokuthi nayifama Jesu elect me. I am praying. We are looking forward. Ubona imathoza bomake labasha bathole ifamily bashintshe uthole ifakazi labakali uthole ifakazi kulo nalo ukuthi la sihlala nomuntu okholwayo la ekhaya bathi noma kuhleba bakuhleba ngalesifiso yakho não sou contação bem não você vai dar um pedido vai dar ya você só vai ser o sentido lá quando eu acho que a cor era lembra ya baba so washinja bazalwa amen babonile bantwanini wehlala yini
Inguquko bani bayibonayo? Naye ngilanga kuyinje iniyokusala umuntu. Noma uhlala khona. Noma endaweni makhelwane. Ngukude. Inguquko bani abantu bayibonayo kuwe? I want people to see the change in my life. That is what we just want. Baba, I tell you, family of Jesus Christ. Second, we see we bring it up in Jesus. No matter saying amen. No matter how we so you gave us that divine change. Seven months now. We are like us in the now. We will bring you. We are mighty. We need the companies. We need the man. It's in the fun. What was the system of the